Generalni sponzor emisije Otvorite Atlas, turistička organizacija Srbije. Dragi prijatelji putovanja, evo u standardnom terminu emisije Otvorite Atlas, mnoštvo dobrih priloga od naših saradnika, a vidjet ćete i koje turističke agencije su nam ponudile neke lepe stvari za ovo leto, za aranžmane i sve one lepe destinacije gde možemo provesti značajno i lepo provedeno vreme u prijatnom društvu. A da ne gubimo mnogo vremena na samom početku, predlažem i vama i nama iz redakcije emisije da krenemo da putujemo odmah. Sivota je interesantna zbog toga, između ostalog, što se oko nje nalazi veliki broj plaža. Mislim da sam ih izbrojao 11, mada kada dodamo još 3 na ostrvima Paksos i Antipaksos, oko 14 plaža recimo da ima u okolini i mi ćemo vam prikazati neke od njih. Put kojim sada idemo je put do najzanimljivije plaže u celoj Sivoti. Plaža se zove Bela Vraka. I nije toliko interesantno biti tamo na njoj koliko doći do nje. A pokazat ćemo vam i zašto. Upravo ovo je najveća atrakcija na putu do plaže Bela Vraka. Ovaj peščani sprud koji se mora preći. E sad, mnogi pomisle da je ono plaža Bela Vraka, ali ne. Ovo je samo prvi deo puta. Evo, tek stigneš ovako na pola puta ovog morskog, shvatiš da uopšte nije preporučljivo da krećeš bos. Obavezno su papuče, ili opanci, ili čizme, ili šta ko već ima. Na putu do plaže Bela Vraka. Stigli smo do konačnog odredišta, malo kroz vodu, malo po zemlji. Došli smo do plaže Bela Vraka, koja je inače interesantna i po tome što povremeno mogu na nju da uđu i divlje kozice. Zato pazite gde i kako ostavljate stvari. Na samom početku plaže Agija Paraskevi nalazi se ova crkvica koja nosi isto ime. Inače, ovu crkvicu je nemoguće promašiti jer se nalazi na blagom uzvišenju, a odavde se pruže neverovatan pogled na ostrvo koje se nalazi preko puta same plaže.
Jedna od najvećih atrakcija na plaži Agia Paraskevi je upravo ono ostrvo preko puta, dok se stiže za nekih 5 minuta plivanja. Dobro, sad neko treba 5, neko 10 minuta, zavisi od toga u kakvoj ste kondiciji. Ali dobro, sve u svemu, stiže se lepo na ostrvo, ili čamcem ili ovako peške, odnosno plivajući. Sada, na ostrvu svi napici koštaju 0 evra zato što ih i nema. Kakav pogled, bukvalno kao u Hollywoodu. Samo je potrebno da se skrene u jednom trenutku između plaža Vikri Amus i Mega Amus. Skrenete ovako sa puta i popnete se na jedno ovako brdo, dakle se pruža ceo pogled na Sivotu. I upravo neka ova slika bude kraj naše priče o ovom mestu koje preporučujemo svima koji vole pravi letnji odmor. Najposećenija turistička atrakcija u Bugarskoj i atrakcija broj 1 regije Crnomorske obale smešteno je u selo Ravadinovo, nedaleko od Sozopola. U pitanju je zamak sa romantičnim nazivom, zaljubljen u dvorac vetra. Iako na prvi pogled ova neverovatna građevina deluje kao da potiče iz srednjeg veka, njena izgradnja počela je 90-ih godina. Ovo nije autentična istorijska zgrada, ali nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Svojom bajkovitošću mami pogled sa puta koji pored Sozopola vodi ka letovalištima Primorsko i Kiten. Kamen od koga je ovaj zamak sagrađen kao da menja boju u toku dana. Ujutru vuče na nijansu roze, u podne je jarko bele boje, dok sa zalaskom sunca postaje žućkast. Sadrži 4 kule, crkvu, vinariju, prelepe vrtove sa fontanama, kao i jezero po kome plivaju beli i crni labudovi. Dvorac je ideja bugarskog biznismena Georgija Tumpalova, koji je ovim kompleksom želeo da oživi svoj san. Evropska turistička komisija u Briselu svrstala je Ravadinovo među 3 najlepša dvorca u Evropi. Bamaraha je nacionalni park na zapadu Madagaskara. Ono po čemu je prepoznatljiv jeste deo koji se naziva Cingi. To je reč koja na lokalnom jeziku označava mesto na kojem se ne može hodati bos. Krečnjačke stene i šiljati vrhovi krase park i čine ga veoma atraktivnim za turiste, pa se među oštrim vrhovima nalaze viseći mostovi preko kojih je omogućena šetnja po parku. Zbog polja retkih formacija stena i zbog velikog broja endemičnih vrsta, ovaj nacionalni park se nalazi na UNESCO-voj listi svetske prirodne baštine. Vodič do skrivenih svetskih čuda, Atlas Obscura, uvrstio je i manastir Manasiju među skrivena svetska čuda. U tekstu se navode osnovne informacije o tome kako je manastir početkom 15. veka sagradio despot Stefan Lazarević. Piše kako je masivna građevina posvećena Svetoj Trojici i da pripada moravskom stilu gradnje. Inače, ovo nije prvi put da Atlas Obscura piše o Srbiji. Čak 35 tekstova bilo je posvećeno srpskim znamenjima, poput Golubačke tvrđave, Ćele kule, muzeja Nikole Tesle, crkve Ružice, zatim sinagoge u Subotici, Rajačkog groblja i Lepenskog vira. Dubrovnik se nalazi na 6. mestu među 73 svetska grada po udelu koji turizam ima u ukupnoj ekonomiji grada. Na rang listi koju je objavio Svetski savet za putovanje i turizam, iza Makaoa i Dublina, Dubrovnik je 3. grad na svetu po zavisnosti od potrošnje stranih turista sa udelom od 95,7%.
Takođe je treći po intenzitetu turističkog prometa i privrhuje lestvice po udelu radnih mesta u turizmu sa iznosom od 15%, gde je na čelu Las Vegas sa visokih 50%. Ako ikada poželite da posetite grad koji važi za prestonicu turizma, onda bukirajte kartu za Madrid. Kada osetite prvi nalet energije i uzbuđenja u ovom gradu, shvatit ćete da nije slučajno baš ovde smeštena Svetska turistička organizacija. Za turiste početnike, orijentacija u Madridu može biti mali problem, pa zato preporučujemo da obranete krug u nekom od turističkih autobusa, čisto kako biste stekli predstavu o tome gde se šta nalazi. Kada prvi put budete ugledali katedralu i dvorac Real, zatim trgove Major, Puerta del Sol ili Muzej Prado, bit će vam jasno zašto Madriđani kažu da je baš njihov grad najlepši na svetu. Nulta tačka cele Španije nalazi se upravo kod vrata sunca, na trgu Puerta del Sol ili ti kapije sunca. To je jedna od kapija na gradskim zidinama koja tu stoji od 15. veka, a ime je dobila zbog svoje okrenutosti prema istoku. To je popularno mesto za doček nove godine, a na istom mestu nalaze se i zgrada Kraljevske pošte, kao i spomenik Carlosu III i spomenik koji predstavlja medveda koji jede jagode sa drveta. Ujedno, to je i simbol grada još od srednjeg veka i odatle treba krenuti u obilazak kada iz autobusa krenete peške. Za koju god stranu da se odlučite, nećete pogrešiti. Možete recimo krenuti ulicom Arenal. Ona vodi do pozorišta i Kraljevske palate. Kraljevska palata je zvanična rezidencija kraljevske porodice i najveća je palata po površini u Evropi. Sagrađena je u 18. veku po nalogu kralja Filipa V, na mestu gde je nekada bilo staro mavarsko utvrđenje Alcazar. Osim arhitekture, palata je poznata i po unutrašnjem dizajnu i umetničkim predmetima koji se u njoj nalaze. Deo palate su i Sabatini vrtovi, a u neposrednoj blizini nalazi se pozorište, odnosno opera Teatro Real, katedrala Almudena i Plaza de Oriente, trg sa vrtovima i skulpturama monarha. Ulica Major vodi ka trgu Major, ili ti na Veliki trg. To mesto je nezaobilazno još od 15. veka. Nekada se tu nalazila pijaca, pa arena za koridu i mesto za karnevale. Danas to je okupljalište za hiljade turista i mesto na kom se uživa u suncu. Ovaj deo grada inače je idealan za šetnju i fotografisanje. Verujte na reč, uspeće vam svaka fotografija. Inače, ispod trga Major u ulici Noževa, Calle de los Cujilleros, nalazi se najstariji restoran na svetu. Na istoj toj adresi je još od 1725. godine, nikada nije prestajao sa radom i zato je zaslužio svoje mesto u Guinnessovoj knjizi rekorda. Avenida Carrera de San Jeronimo najkraći je put za Muzej Prado. To je jedan od najposećenijih muzeja na svetu. Nacionalni muzej španske umetnosti ima jednu od najboljih zbirki evropske umetnosti i remek dela najpoznatijih španskih i evropskih umetnika, pa tamo možete izbliza da vidite neke od najskupljih slika na svetu, koje su radili umetnici poput El Greca, Tiziana, Rubensa, Velasqueza, Goje, Picassa, Miroa i Salvadora Dalija. Pa čak i da niste veliki ljubitelj umetnosti, ako poželite da vidite samo jedan muzej u Madridu, preporučujemo da to bude baš Muzej Prado. Inače, nedeljom su svi muzeji besplatni, ali veće su i gužve. Za ljubitelje starina, antike i ljudskog žamora nema boljeg mesta od madridskog buvljaka El Rastro. Ovaj je najveći u Evropi.
i nema isto značenje kao buvljak u našem jeziku. Na zapadu je buvljak omiljeno mesto za izlazak svih stanovnika. Radno vreme buvljaka je od zore do ručka, koji pada tačno u 3 popodne. Kada smo već kod ručka, nezaobilazni su tapas mezetluci i tortilje. Ako se pitate gde se nalazi najbolji tapas, odgovor je tamo gde uvek ima puno sveta. A jedan od najboljih naći ćete na trgu San Miguel, koji se nalazi odmah pored Velikog trga. Ako volite da pešačite i razgledate arhitekturu grada, onda je nezaobilazna šetnja ulicom Grand Via. Veliki bulevar, poznati kao Broadway Madrida, proteže se kroz centralni deo grada. Obiluje prodavnicama, restoranima i drugim sadržajima, a krase fasade posebno u Art Deco i Art Nouveau stilu. U njoj se nalazi i zgrada Telefonika, koja je bila najviša zgrada u Evropi kada je završena 1929. godine. Iako samo ime kaže da je to velika ulica, ona uopšte nije toliko dugačka kako se možda čini u prvi mah, ali je zato ispunjena velikim i lepim zgradama, koje će oduševiti i one koji se nimalo ne razumeju u arhitektonske stilove. Na spisak mesta koje ćete obići u Madridu obavezno upišite i trg Cibeles. To je jedan od najpoznatijih trgova u gradu, u čijem se centru nalazi poznata mermerna fontana Cibeles, podignuta davnih 1782. godine. Verovatno ste je viđeli u sportskim vestima kada je Real Madrid proslavljao titulu prvaka Španije, Evrope i sveta. Inače, na ovom trgu se nalaze i zgrada gradske većnice, Palate Buenavista i Linares, kao i Nacionalna banka Španije. Kada ste već u prestonici Španije, morate vidjeti spomenik posvećen najpoznatijem liku iz španske književnosti. Kameni spomenik posvećen čuvenom piscu Miguelu de Cervantesu i 2 bronzana spomenika posvećena njegovim junacima, Don Quijotu i Sanchu Pansi, nalaze se u središtu trga Espanja. Nekoliko minuta nije dovoljno da se u potpunosti doživi Madrid. Zato vam preporučujemo da neka od sledećih destinacija bude prestonica Španije, jedna od najlepših prestonica na svetu. Kreni na mesto na kojem te čeka inspiracija, prirodna lepota, osjećaj slobode i sreće, gde te čeka energija koju ćeš pamtiti i ljudi puni ljubavi. Kreni na mesto koje čuva uspomene. Uspomene koje te čekaju. Doživi Srbiju. Investirajte u sigurnu budućnost i još danas postanite vlasnik apartmana u Cepterme kompleksu u srcu Vrnjačke Banje. Iskoristite promotivne uslove i kupite apartman sa nameštenim dnevnim boravkom, kuhinjom, spavaćom sobom, kupatilom i prostranom terasom. Tu smo ako nas odaberete za život, odmor ili uživanje. Cepterme. Čime vas TSV toliko veže za sebe? Trajno niskim cenama i dodatnim akcijama. Znate, isplati se biti vezan za TSV. TSV Diskont. Maloprodajni lanac za koji se lako vežete. Krstarenja su sada dostupna svima. Sve najbolje kompanije na jednom mestu. Mogućnost prevoza i transfera do luke ukrcaja. 7 dana već od 299 evra. Probudite se svako jutro u drugom gradu. Allegra krstarenja. Da li ste spremni za avanture? Rafting Tarom, trke Formule 1, Dracula Tura ili ste pre za izležavanje na plažama prelepih grčkih ostrva? Robinson Adventure Team 3346776 www.robinson.rs. Na našoj porodičnoj trpezi uvek ima mesta za najukusnije delikatese. Tuna stek. Franz Josef Kaiser, vrhunski kvalitet. Za sve vaše proslave, veselja, jubileje, Massimo Catering. Sa vama smo od 2006. godine. Najpovoljniji, najukusniji i sve to na vašoj kućnoj adresi.
Massimo Catering. Posetite nas na massimo.rs 060 03 63 811. Stilski nameštaj Sorak stvara i proizvodi nameštaj jedinstvenog dizajna i kvaliteta sa ciljem da zadovolji sve želje kupaca. Odlike su unikatnost, preciznost, odanost tradiciji, prefinjenost i elegancija. Firma Sorak se bavi opremanjem interijera, ručnom izradom nameštaja po meri, kao i reparacijom starog nameštaja. Sorak stilski nameštaj, nameštaj za sva vremena. Udobnost koja ne prestaje. Artland. Izrada svih vrsta elemenata i proizvoda od ručno rađenog kovanog gvožđa po najpovoljnijim uslovima. Kapije, ograde, gelenderi, stolovi, kreveti i mnogi drugi predmeti, gde dolazi do izražaja naša umetnost. Posetite nas na artland.rs ili pozovite 062 81 89 849. Mi stvaramo umetnost. Artland. Hotel Radmilovac 011 341 6131. Uživajte svim čulima. Elegancija šampiona. Ranko. Leto o kojem maštate. Leto koje želite. Odeon World Travel, ključ za sva vaša putovanja. Na tačno 495 km od Beograda nalaze se terme Laško, izgrađene u malom banjskom mestu poznatom po festivalu piva i cveća. Misteriozna snaga termalnih voda koje dolaze sa izvorišta dubine 160 metara bila je poznata još u rimsko doba. Danas su terme Laško jedan od najsavremenijih centara zdravstvenog i wellness turizma u Sloveniji i idealan su izbor za odmor i beg od stresa i ubrzanog načina života. Hotelski kompleks izgrađen je pored obale bistre reke Savinje. Sastoji se iz dva hotela, Termana Park Laško i Zdravilišće. Hotel Termana Park ima 4 zvezdice. Sobe su dekorisane tako da bude samo pozitivne emocije, a sertifikovan je kao hotel koji utiče na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Wellness Spa centar podređen je opuštanju, uživanju i povratku prirodi, a u ponudi je jedinstveni program sa tretmanom na bazi piva i meda. Posebno je zanimljiv Ayurveda centar, gde se gosti susreću sa jedinstvenom ponudom programa orijentalne kulture, bazirane na holističkoj koncepciji medicine Dalekog istoka, naročito Indije. Ako ste ljubitelj kvalitetnog odmora koji okrepljuje dušu i telo, onda je ova oaza neočekivanih mogućnosti pravi izbor. Kako brzo uz putovanje prođe 30 minuta. Predlažemo vam da pratite i dalje naše emisije jer uvek imate nešto novo da vidite. Znam da je vreme godišnjih odmora, ukoliko danas krećete na godišnji odmor, srećan put i lepo se provedite i da se ponovo gledamo za 10 ili 15 dana. Iako preko mnoštva televizijskih stanica možete da nas pratite u celom regionu. Do gledanja za 7 dana, želim vam prijatno i ugodno provedeno vreme.